Yebo. Especially ngoba ngumuntu mina obekasebenza ngazo le ngane encane ku-Child Protection Unit. Ngisebenze almost for 30 years. So le ndaba lena iqala la ukuthi ingane uma irejiwe or idlwengulile iqala itshela umuntu othile ukuthi ngidlwengule usibanibani. Lo muntu oqala loyo osuka atsheliwe lo ngane kuthiwa ngesiphoyisa kuthiwa i-first report ekhulunywe ingane itshela umuntu lo noma umama noma ubani. Emva kwaloko umama loyo lo babotsheli uyayithatha ingane baye police station bayo reporta ukuthi na ingane ngitshela ukuthi irejiwe usibanibani. And then le ngane le siyayithatha khona ibhokisi kuthiwa i-crime kit. Sayithatha ingane sise kwa doctor siphethe yona lo crime kit leyo. U-doctor ufika examine ingane bese khona ama samples awatholayo awafaka kule box le box lithumele ePitori for analysis ukuthi bayo analyze ukuthi le ngane irejwe ubani. Ulona ozobe eboshiwe kuthathwa igazi nalo lithunyele khona lapha eforensic bacompare into etholakala enganeni nalena igazi lezobe lithathwe kulo muntu oboshiwe. Emva kwaloko ke udoctor loyo or iforensic basithumela ireport ukuthi le nto iyamesha yini ethola iloko ijuice letholakala enganeni erejiwe negazi leli lithathwe kulo muntu okuthiwa urepiwe. Uma limesha ke bese kuyiwa uma sekuyiwe ecourt ke kufike kufakaza ingane ethi ngirejiwe usibanibani. Okwesibili bese kufakaza lo first report person Jim othi kancane Jim ngizochaza. Bese owesibili ufakazi kuzoba yilo watshelwa ingane ukuthi udlwengule usibanibani. And then owesithathu i-report kubizwa le forensic izofakaza ecourt ukuthi mina ngathola ilo crime kit number so ngathola nama blood samples ebuya kusibanibani ngazi compare lezi zinto lezo ngathola ukuthi uye vele owadlwengula leyo ngane. Yilo indlela ekuloku ekuinvestigatewa ngayo until icourt imthola enecala noma engenalo. Uma ke lo muntu wagwetshwa kusho ukuthi khona evidence icourt eyayithola esingayazi thina ke ngoba mina ngazi ukuthi njoba wagwetshwa nje lo gugu lo wagwetshwa on what evidence kwaku evidence crime kit le yatholakala enganeni negazi kagugu lona wakuthiwa umdlwengulo. Emva kwaloko ke ilapho sesingazi ukuthi icourt imgwebile lo muntu ngoba vele bekunobufakazi bokuthi vele watholakala enganeni yama samples ukuthi umdlwengulo. Hayi ukuthi sifanele sispekulate ukuthi hayi mhlambe bayakhuluma abathini kodwa kaningi thina besihlangana nabo obekuhlukumeza nje njoba bengithi mina bengisebenza ku child protection abantu basekhaya uma mhlambe ungane idlwengulo umuntu oyisihlobo bebaloku bebakhuluma bodwa aqala if ingase reporteli ukuthi le ngane le ndaba lena asifihleni uxoliswe kuthiwa kuhlatshwa imbuzi kugezwe kwenziwe zonke lezi zinto bese ukuthi ngesikhathi esithile mhlawumbe after 5 months khona umunye ozosho ukuthi hey labantu ingane yakhona yadlwengula base bayikhuluma le ndaba bese uthola ukuthi icala selivulwe emva kwe5 months. And then esikhathini singithola ukuthi nama samples la enganeni awasatholakala ngoba lengane sihlalile lokhu yageza icala lingavulwanga ngalesikhathi elisando kwenzeka. So manje sengisho ukuthi ngizwile nibando ukhetha wathi lo ngathi kakhuluma into angayazi nje ufuna ukuthi ningathathi iside uma ukhuluma ngendaba yecase so very serious. Khona abantu abaningi abasejele abagwetshiwe kodwa bangayenzanga lento le. That's why kufanele kube ne method yoku investigate.